Yes, reka tubifurize kugubwa neza kugira impagarike n'ubugingo abakunzi b'Intare Official muraho murakomeye. Ni Clever Bemba ubasuhuza. Intare oye, Intare viva, Intare muraho, Intare kazi, Intare zikirino, abana b'Intare, Intare zose aho ziri ndazisuhuje. Nzifuriza gukomeza kugira umwaka mushya muhire, umwaka twatangiye, umwaka w'ibyishimo, umwaka w'umunezero, umwaka udasanzwe. Abo muri Rucuru muraho, Masisi ni mukomere, Warikare muraho, Masisi mukomeze kwihangana. Ni amagambo n'ubundi yagiye atangazwa n'uriya mushiye nyina wa Gisegeti Kirombo bamwita Marite Kisungu Cisegeti, ubwo yabitangazaga avuga neza ibyo Gisegeti agomba gukora. Ibi ngibi turaza tubigarukeho n'ubundi mu makuru yacu tubisesengura, ndetse munumva n'ijwi rye avuga ko bagomba kubombarda Kivu ndetse na Katanga. Ati tumaze kurambirwa, abaswahilofone bamaze kuturambira, bisaba kugira ngo babombarirwe. Imirwano itoroshye iri kubera hariya muri teritwari ya Rucuro, indi mirwano muri teritwari ya Fizi na Uvira, urusaku rw'imbunda rukomeje kumvikana, ndetse no muri teritware ya Warikare naho ibintu ntabwo bimeze neza. Nimujye kure rero, ngaho nimutere udutebe Intare Official tubagezeho ano makuru y'umwimerere, amakuru utasanga ahandi aburetse kw'Intare Official kuri Maco TV show mugezwaho na Clever Bemba. Nemeze ko abantu bari banzi cyane kuri Anda TV Rwanda, ndahamya nashidikanya ko mu minsi mike Anda TV Rwanda nayo bya bihano ya ruswa Gisegeti yari yatanze, ndahamya nashidikanya ko ibihano twari tumazemo umwaka bwo kudufungira kuhagarika chano yacu ishobora kuba nayo mu minsi mike mushobora kuzongera kuyumva. Hanga rero reka twisimbukire, reka twigendere rwose bantu banjye, reka twigendere rwose, tugende rwose mu buryo nyabwo. Ngo urusaku rw'imbunda rwongeye kumvikana muri teritwari ya Fizi na Uvira. Urusaku rw'imbunda rwumvikanye rero, mujye mwumva ko ibiturika babiri guturika rwose, ibiturika biri guturika. Amakuru aturuka mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga ko mu gitondo cyo kuri wa gatandatu hongeye kumvikana urusaku rukomeye rw'imbunda ziremereye n'izoroheje mu bice bitandukanye bya teritwari ya Fizi na teritwari ya Uvira. Amakuru nyayo yemeza ko urusaku rw'intwaro rwatangiye kumvikana hagati ya saa 5 z'ijoro hariya muri Uvira ho. Urusaku rw'imbunda muri ya misozi rwatangiye kumvikana saa 7 za nijoro, rwatangiye kumvikana hagati ya saa 5 z'ijoro ryaraye rikeye rishyira kuri uyu wa gatandatu tariki 3 z'ukwezi kwa mbere 2025, rukomeza kumvikana kugeza mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Ubuhamya butangwa n'abaturage batuye muri ibyo bice bugaragaza ko imirwano yabereye ahantu hatandukanye. Umwe muri abo yagize ati kuva saa 5 z'ijoro ryaraye rikeye kugeza mu gitondo cyo kuri uyu munsi, imbunda ziremereye n'izoroheje zirimo kumvikana mu bice by'imisozi ya Katongo, mu misozi iri hejuru y'umujyi wa Uvira, ndetse no mu gace ka Makobora muri teritwari ya Fizi. Katongo hari kumvikanayo isasu. Uyu muturage yakomeje avuga ko no mu masaha ya mu gitondo urusaku rw'intwaro rwakomeje kumvikana, ibintu byateye ubwoba n'impungenge abaturage benshi batuye muri ibyo bice. Bibaye mu gihe kuva ihuriro rya Alliance Fleuve Congo 23 ryafatira umujyi wa Makobora ku munsi wabanjirize usoza umwaka, nta yindi mirwano yari yarongeye kumvikana muri teritwari ya Fizi na Uvira. Cyakora uko ibintu byifashe kuri ubu biragaragaza ko umutekano wongeye kuzamba agatotsi, aho amakuru agaragaza ko imirwano yongeye kubura. Wazalendo bongeye kubura umutwe, nongere mbivuge hano muri Parike Nationale ya Virunga. Wazalendo baraje bari kumwe FDL baragenda bajya ku nganda hariya mu hejuru hafi ya za Kanzana,
bica jera w'iyo nganda, bamutwara inzoga, bamutwara amafaranga, ndetse n'abantu bari barahungaho barabakomeretsa, bari bari gushaka iby'ubunani. Barangije izo nzoga byose babizamura bijyana muri pariki ya Virunga, baragenda bajya kubinywa. Hari kandi amakuru ataremezwa ko ku mugaragaro avuga ko ingabo za FARDC mu bufatanye n'abambari bazo bagabye igitero ku birindiro bya Alliance Fleuve Congo mu rwego rwo kugerageza kwisubiza ibice byafashwe muri teritwari ya Uvira na teritwari ya Fizi mu mwaka ushize. Ubu ngubu twamaze kugera mu wundi mwaka, wumve ko bashaka kugira ngo barebe ko babyigarurira. Kugeza ubu nta tangazo ryemewe ryari ryasohoka, ni ukuvuga ngo ikigaragara ni uko imirwano yo irimo. Ariko reka ino nkuru ntere kuyisimbuka manze nayivugaho, mbere yo kuba najya ku yindi nkuru. Manze ino nkuru naza nyivugeho. Ino nkuru ni inkuru rwose yaba abakoroneri n'aba bamajoro, liyetena koroneri na majoro mu burasirazuba bwa Kongo barashinjwa ubwicanyi n'ibikorwa binyuranyije n'amategeko. Niko bimeze. Aha, kuwa gatanu tariki 30 z'ukwezi kwa 12 kuwa gatatu, abasirikari 8 bo mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC barimo umuliyetena koroneri na majoro bitabye urukiko rwa gisirikari rwa Kivu y'Amajyaruguru ruri mu mujyi wa Lubero Centre, bakurikiranyweho ibyaha by'ubwicanyi no gukoresha ibikoresho bya gisirikari mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Uru rubanza rufatwa nk'urufite uburemere bukomeye mu miyoborere n'imikorere y'inzego z'umutekano, rushingiye ku iyicwa ry'umusirikare wa FARDC uvugwa ko kurasisha amasasu mu bikorwa by'urugomo, rushingiye ku iyicwa ry'umusirikare wa FARDC uvugwaho kurasisha amasasu mu bikorwa by'urugomo byaturutse ku burakari byatewe no gutinda guhembwa agahimbazamusyi ke binyuze mu buryo buzwi nka banki Lambert. Ubu uburyo bw'imikoranire buvugwa ko kuko intandaro y'ibibazo by'imiyoborere mibi n'uburangare bikaba bishobora gushishikariza abasirikari kwijandika mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Abaregwa barimo abakomando bakurikiranyweho ibyaha bikomeye birimo ubwicanyi, kutubahiriza amategeko n'amabwiriza ya gisirikari, kunyereza umutungo wa leta, ukangurira abandi basirikari gukora ibikorwa binyuranyije n'amategeko ndetse no gutanga amakuru y'ibinyoma. Ubushinjacyaha bwasabye ko hakurikijwe ibihano bikomeye bihwanye n'uburemere bw'ibyaha baregwa, birimo igifungo kiri hagati y'umwaka umwe n'imyaka 20 hashingiye ku mategeko agenga igisirikare n'umutekano w'igihugu ndetse no ku bimenyetso byerekana kutubahiriza inshingano za gisirikari. Haravugwa kandi ko imikorere ya banki Lambert ikomeje gushyira abasirikare bari ku rugamba mu bibazo bikomeye by'imibereho birimo ubukene n'inzitizi mu kazi kabo ka buri munsi. Bivugwa ko bibangamira ubushake bwo kwitangira igihugu, bikanaba intandaro y'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi n'ubuhunzi mu bice bimwe na bimwe. Banki Lambert se hano mu gisirikari cya Kongo ko itacika. Katwigire kuri no mirwano n'ubundi ivugwa ahangaha muri teritwari ya Rucuro. Imirwano ikaze ikomeje kuranga ibice bitandukanye bya teritwari ya Rucuro. Teritwari ya Rucuro irimo umutwe wa Wazalendo, irimo FDLR, CMC, bariya nibo bakomeje guhungabanya umutekano cyane w'abaturage. Noneho imirwano ikaze iri kubahuza rero n'umutwe wa Alliance Fleuve Congo. Reka turebe ngo ni hehe, ariko reka maze nabwira abantu bashyiramo komenti b'intera hamwe. Izo komenti z'intera hamwe ni komenti za Wazalendo, ntabwo tuzishaka muri groupe muri komenti ku Intare official.
mujye mubijyanira abantuza ba Rumuri na ba Omega, mubabwire ibyo mushaka kuvuga. Ni ukuvuga ngo twebwe turubaka ntidusenya. Intare official irubaka ntisenya. Nongere mbibabwire ngo irubaka ntisenya. No mirwano yo muri Rucuro reka nyikomereze. Imirwano ikomeye imirwano ikaze ikomeje kuranga ibice bitandukanye bya teritwari ya Rucuro, aho umutwe wa Alliance Fleuve Congo 23 uri guhangana n'ihuriro rigizwe n'inyeshyamba za Wazalendo CMC FDP ziyobowe na General Dominique Ndaruhutse, ariko katakivugwa na Jire Murumba, zifatanya na bya hafi n'umutwe wa FDLR ugizwe n'inyeshyamba zirwanya leta y'u Rwanda. Iyi mirwano ikomeye yabereye mu bice byinshi byo muri groupement ya Bukombo, ni muri sheferi ya Bwito, ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ni muri teritwari ya Rucuro. Ngire mbisubiremo, haza village localité, donc village, notabilité, localité, groupement, sheferi, territoire, province, igihugu, kontinanisi. Amakuru aturuka muri aka gace avuga ko guhera ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2026 ahagana saa 8 z'amanywa itangirira imirwano yatangire mu mudugudu, ni mu gace ka Karambi na hano hitwa mu mudugudu, mbere yo gukwirakwira mu tundi duce twegereye aho bita mudugudu centre. Ibi byatumye abaturage benshi bata ingo zabo bahungira hitwa Makombo centre, Bukombo ntabwo ari Makombo, bashaka umutekano. Imirwano yakomeje gukwira mu bice bya Buhambiro na Kanyatsi, bikomeje kwa donc nukuvuga ngo mu gihe imirwano igikomeje, ibice bya Nyanzare na Kanyatsi sibyo bikomeje kwakira. Oya, ntabwo ari byo. Ni ukuvuga ngo mu gihe imirwano igikomeje, Nyanzare na Gatsiru bikomeje kwakira umubare munini w'abaturage bahunze, bagaragaza ko ibibazo by'ubuhunzi bikomeje gufata indi ntera. Kanyatsi ho ngo harimo operation, ngo imirwano igikomeje gukwirakwira mu bice bya Buhambiro na Kanyatsi, ahazwi nk'indiri z'amateka z'umutwe wa FDLR Foka. Nk'uko amakuru aturuka muri ibyo bice abivuga, haravugwa ko hari ubwoba mbere umutwe wa Alliance Fleuve Congo 23 uciye muri utwo duce duherereye hafi ya Gatsiru, uduce duheruka kubamo indiri y'imirwano nk'iyi. Ni ukuvuga ngo hariya ni ahantu hataraheruka kubera imirwano, ariko noneho ubungubu tuvugana imirwano irimo. Ni mu gihe imirwano igikomeje, ibice bya Nyanzare na Gatsiru bikomeje kwakira umubare munini w'abaturage bahunze, bigaragaza ko ibibazo by'ubuhunzi bikomeje gufata indi ntera. Amakuru yemeza ko hari uduce twinshi tukigenzurwa n'inyeshyamba za Wazalendo, ni hariya muri Gatsiru, hariya ba CMC FDP hamwe na FDLR. Ni ukuvuga ngo ni muri Bukombo, Mutanda ndetse na Gihondo, hariya haracyarimo FDLR. Ni ukuvuga ngo M23 iba mu Nsisiro ndetse n'ahantu hari amadefensi, FDLR nabo bakaba mu migezi, bakaba mu nsina. Ni ukuvuga ngo bo babaye amafuku, baba imitereri. Ni ukuvuga ngo ujyaga kubona ukabona pa baravumbutse ukikanga, wajya kumva ukuvuga ngo pa baba baravumbutse ukikanga, bakaba barashamuje, bakaba bisha umuntu, bakaba bibye ihene ngaho, bakaba batwaye inkoko, bakaba bageze ahantu, bakaba bikoreye ikesi ya mitsingi. Ni gutyo Wazalendo na CMC na FDP na FDLR bariho. Ha rero ubona ko abaturage n'ubundi bikomeje kubashyira mu kaga. Abaturage cyakora bantu musenga, mujye mutusengera abaturage ba hariya muri biriya bice bigiye bitandukanye
bya hano muri Kivu zombi. Reka noneho tumanze turebere hamwe biriya bitero byabaye umunsi w'ejo kuwa gatanu. N'ejo kuwa gatanu ku itariki 2 z'ukwezi kwa mbere 2026 hari saa 8:10 aho igisirikare cya Kongo cyagabye igitero bakoresheje indege bakigaba ku muryango kuri base y'umuryango mpuzamahanga iyo bita base de l'organisation humanitaire n'aba humanitaire bita ngo ni World Child Masisi, ni muri province ya Nord Kivu. Amakuru ava hariya aravuga ko ino ndege yaje ishaka kugira ngo ize kurasa kuri position ya M23 iri ahantu ho bita iri kuri hoteli, na ahantu hari hoteli ya leta, ni hoteli yita Bishangi ubu ngubu ibamo M23 ndetse na Maison Communautaire ya Masisi. Naho habamo M23 ni inzu za leta zagiye zijyamo igisirikari. Noneho niho hantu bari gusibura kuko bavugaga ati bari nari kuvuga ati ngo General Gakeri ni hari, niko byavugwaga, niwe bari bashaka kugira ngo baze kurasa. Noneho ho kurasa barasa abaturage, nukuba ngo bira provisoire, nuko ngo amaze kuba impfu enye, abantu barenga 8 barakomeretse bikomeye ndetse bahita bajyanwa mu bitaro bya hariya Masisi. Nuko ngo bino bitero byari byaje byo bizi ko bije kurasa kuri M23 Gisegeti w'umuswa na ba Muyaya, aho kugira ngo barasa ku baturage barabica, abandi barakomereka. Imana ikomeze yakire bari abantu. Imirwano rero n'ubundi ikomeje, yatangiye umunsi w'ejo bundi, ariko hano baravuga ngo des combats violents ont été signalés Masisi. Donc hano baravuga ngo ni Masisi ariko ni muri Warikare. Hano baravuga ngo FRDC bari kumwe na Wazalendo guhera ejo nyuma ya saa 6 ni muri village ya Buhimba, ni muri groupe Mwalo wa Yungu. Hari kubera imirwano ndetse no muri iki gitondo imirwano ikaba yakomeje, aho M23 ikomeje guhangana n'iriya mitwe hariya ibuhimba. Amakuru hava nuko hari abarwanyi benshi bo muri Wazalendo barashwe ndetse n'imirambo yabo ikabirera muri centre ya Buhimba. Agasantere rwose ubona na ka village ariko gafita ku gasantere ka Buhimba hareberemo ino mirwano. M23 rero ikaba ikomeje kuba frapa. Babandi ngo nabo kwa Mutayomba ngo bafite ngo imitwe ngo yitwa ngo ni bari force de frappe zaki, ngo ni force de frappe zandakaswi n'ibindi bintu byinshi by'umuntu utapfa kumenya, bya bindi byabo bajya bagenda bigira biyita amazina, biyita ibiki n'ibiki. Le général Sylvain Ekenge sans sauver Félix Ribro une fois de bida. Ibintu biracyakomeye n'ubundi, ibintu biracyakomeye kuko kugeza amagingo aya ngaya abantu baracyahamagarira ko ntuza yafatwa agafungwa. Hano rero andi makuru mbonye kano kanya ngo le bilan de l'attaque des drones, donc bira ya attaque y'amadrone yakomeje kuzamuka mwogahekamwe. Hariya nayo imaze kubabwira ko iriya yari bira provisoire, ariko ndabona Médecins Sans Frontières yaje gusohora. Médecins Sans Frontières yaje gusohora, mana we birancitse, yaje gusohora
yaje gusohora irindi tangazo igaragaza noneho ko abarenga 40 aribo bamaze bakomerekeye muri kiriya gitero Gisegeti yagabye ku baturage. Hano rero MSF iratangaza ikavuga ko abamaze gukomereka bamaze kugera mu bitaro ari 42 aribo bamaze kuboneka, bamaze kugezwa muri biriya bitaro bya Hopital General de Reference ya hariya. Bakunzi rero b'Intare Official, reka mbifurize gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga, Uwiteka akomeze yibanire namwe, bifurije gukomeza kugira ibihe byiza.